bono niko mugavana bwe county ya Nyamira Muske Amos Nyaribo harache gotomwa nainde harache gotemwa nainde hekera ba MCA be bunge ya county ya Nyamira barache ko yegwari baga kurwa okonaja gosekurwa bosinachi kurwa bisi kubwatekana no muswada uyorache kobekwa haritukoria ankyo bosio bwe bunge ya county yo nige nkwane iga yagendere korenta liberera litindi asegatia barai na bwe gavana inchi kurwa se county yo asomo engineer James Kimomi kago kwa na se kanisa ya Mohe ya Nyamonyo Nehemia Pentecostal Church ya Banyamatuta niga sabira ba MCA gotamurusia bisi Omuske Amos Nyaribo hasako eranga chisegechi na chocha ireire amagendro gotaene kiwase county yo omo MCA ogesima atuti Nyameino hamo noyo bigichora George Buga nigo mutinyo eta ba retenga Nyaribo niga bwana takwika bose bwe bunge yo maiga yekyombekerio yo kurwa nebo kurumikia yesisi kumusagana ngento ge korkia usukuru byorokeje buna bukurumi nkwane kiwabure ase county yo nago tomanyo muri Kito Steven Nyariki. This honorable house adopts a motion for removal of the Governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo from office in Nyamira County. Wa maisonsi yabekirwe bosio hase ebunge ya Nyamira wiki yeiga ekere chinguma chirekera senga umugavana Nyamira Muske Amos Nyaribo arache kobekwa sege karangiro gyokorosi wa BC wetra impeachment asabe MCA 32 barache korwe na chibene. This one is yes. This one is no. Igabarai abeso kirie ekero yokuriye kero kyo gavana Nyamira engineer James Kemoni airere tene ninga nigo impeachment yetari ya mahana bono ekero mwako yo mubweka otigaire asasa birenga kunanga ba MCA nigo bwente kubeka bosio gokorra umunyamira emeremo. Ile mambo tunaona kila wakati kuna impeachment tunataka kutoa huyu. Hii mwaka mmoja imepakia ni kidogo sana. Let those leaders unite and work for our people because we need better services from our county. This is not the right time to engage in wars. This is not the right time to engage in side shows. The governor has done his best. Maybe that's how he could. That's the best he could do for us. So why should we keep on going back to the same, revisiting the same circus? Eh? Kena ni tuko tuera na tuko muri gente ko mai beach mentire nga tuwa Nyamira ko tuja. Miaka dere tuwa no kama magendero. Omuske engineer James Kemoni boigo kagokwana ase kanisa ya Nyamonyo Nehemia imeye wodi ya Banyamatuta tebirenga muna habarayi mbago cyakogania egati ya barayi kwenyorre birogo gwetero korosi kwa Nyariba bisi. Uyo rero gwetero mo gesona morango mage dirisha igoro tigakwa neraba Nyamira 2027. Ngwate chikura roinje tinjubuati. Lakini niye genete Nyasaye nanchore kyaganje ninganetia Nyamira amaya. Bali bana bana ito bale tere koruge sona. Those are cowards. Omo sacha kwegene to omo sacha ore. Injuri gere likemoni, ligere nyonya liwa, ligere linyo yorabo. Abana inji bako chore. Omuske Kemoni ni gaereire tene ninga Munyamira na magenderaga netina tarisegi. Enenga kutokwenda kuirimi wako uriyo ya motokorega. Nyamira wanyora mariogo, chibarabara chindo chikole. Abana wetu wanyora chibasari. Abangina wetu tuwarushia makorime, wanyora amache. Stadium yetu tunyokore mangari. University toro ya bera lige kia wanyoru. Machi kumurusia umugavana Nyamira Muske Amos Nyaribo nigo chiasogete gati yo mutienyoru etete maega yekyombe kya ESCC kosagana chia BC cyo mugavana Nyamira kubatakana nenkwana yo bokurumi nigaba MCA ogesima hatuti Nyameino noro bogichora cyo cyabuga werete ngo mugavana Nyamira na bwente go ikabosi bwe bunge ya Nyamira eriyo kwerera ogosira gwe chibese cyo bene maswali abeto kumuhoja twamugorete chimashini kilo almost 300 million tukaibu agachibata Johnson EP agachira no tumugirango na no tumugirango abekara to kubolia wa colleagues bali bano tumugirango na baro bataya gasti ya korekana ine Kiswahili elimu Kiswahili ya kabere tuanze a new financial year 2025-2026
na ende twabekire almost 400 million chobo project chobo kobo kasi chiwat December toroche kumubori kaya ikirie tianero or in charge of procurement no mosaja obateba tukiteri konyegera na tukwabwata magoso Ingotaro rekadoreta atebe jonda twate na mura masaja abaso timbwat mosaja otaga magoso ukia otamera Yoroyanyegerete Abado ase siasa cha Nyamira Beberi ajire ya soire Nyamira mali nyobeli aki kirito koroka Nyamira kido kwenda wakora Steven Nyarikembonde Ensoko TV e county ya Nyamira.